Once there was a love. Once there was a love. Programa apakay tampukan tinagduduma apakasaritaan ni Ayat. Ayat, ang nagbalina na paset tinapalabas. Asaanen nga agsubli iti kaanuman. Ngam iti barukong anagumukan ni pamateg. Agnanayon ti bara ni Ayat. Sumantak tinapalabas. Ket masapuyot ti puso amang lagip. Nga iti na minsan. At damaysa nga Ayat. Once there was a love. But that was long ago. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti may kalima apaset ti pakasaritaan ni Ayat anapauluan. Pamarang. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love deeper than. Lloyd, amom ka di akagurgurak ti tao ama nagpamarang. Ha? Sipod idi napasamak ti maysa na sa apagteng iti biyag mi asang kapamilya. Kagurgura kung dagiti tao ama nagpamarang. Daniel. Tamay sa lalaki ama nagpamarang. Tigapuanan ti panakadadael ti pamilyak. Iso akagurgurak dagiti managpamarang. Daniel, mabalin ka Pangaasim, tapalpasan na kumapay ngagsao, Lloyd. Ngamin, masapul ko ti tulong mo. Ha? Kagurgurak dagiti tao ama nagpamarang. Ngamkid dawag ti tulong mo ita, Lloyd. Pangaasim ko ma, taag pamarang ka iti amak. Ha? Daniel, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan nga agpamarangak ita amam. Nailawan ko ngaminan nga imbaga ka ni Papa, nga addan kaayan ayat ko. Kayat na ama-am-am mo. Ha? Iso pa nga asim, agpamarang ka kumasi ka ti kaayan ayat ko. Patsyak akabaalam ti agpamarang apod no alalaki. Ta iti trabaho tayo. Isyak laang ti makamu iti pudno a kinataom. Ultimo ni Mitzi akasingad mo, kat di na amo ti may papan iti pudno a kinataom. Iso pa nga asim tatulungan nak, Lloyd. Pangaasim, taagpamarang ka akaayan ayat ko, taiyam amo ka iti amak. Madlaw anaragsak ka, Lloyd. Anyat na pasamak? Awan, Mitzi. Basta naragsakak laang. Imposible nga awan ti makagapo, Lloyd. Alangan mo ta basta naragsak kalatan nga awan ti makagapo. Siyempre, adda. Basta, jak mailawlawag ka. Ay, madinsa ah. Nadnadlaw nga day limlimod mo, friend. Adday ta ka manen, Mitzi. Mangrugi ka manen. Nagsimple laang mat. Ibagam laang kanyak no apay anaragsak ka. Day talaang. Saan mo't anarigat? Saan ka di? Dinak ka din pilitan, Mitzi. Takasitim bagakon. Saan ko mailawlawag itaken ka? Anya ka ta saanan? Ti ko namkit di. Talaga di mo kaya't nga ibaga kanyak.
Kasla saan tangag kayam, Lloyd? Nabaybayagan anasingad ta iti tunggal maysa? Ngam, maalam pa'y laang ti agilimod kanya. Lola, am-amom ka din ni Daniel? Ha? Daniel? Nay, apay sa ludsod mo day ta kanyak, apo. Idirabiing amin. Sakbayan naturog kami kan ni Tito Lloyd. Nadakamat na day ta anagan. Jack matamam mo day jay. Isadamdamagak kada kayo na amuyo. Gayam ni Titom Aloy dayjay a babae. Ha? Babae jay Daniel? Wan, apo. Iso na laang tandan samot ti parikot itinagbaetan da Titom Aloy kanday jay a Daniel. Naibagamat ni Tito Lloyd kanyak nga aramiden na ti amin. Tapno saan nga agungot kan kwa na day jay a Daniel? Imbaga na ti kasta, apo. Wen Lola, imbagapay ni Tito Lloyd, nga awan ka no ti dakas nga intensyon na. Medyo matikaw iti imbaga ni Tito Lloyd idirabi Iso adya kun nagsaludsod pay. Kun maysa, makaturturugak nga minan iti bagbaga na dayjay. Kasta ka day. Naala, saan abalin, apo? Di ka agdanag. Tabarang iyam amumot laang kadata ni Titom Aloy dayjay a Daniel. Ay namitsi. Di mon pilitan ni Lloyd no anyaman ti saan na akayat nga ibagakan ka. Kunak to, matngadda. Apay ngamin nga gilimod pa'y laang makapasuron. Mitzi, pasensyakan numasapol nga agilimod kan ka ni Lloyd. Di mo latan ikaskaso. Masuro na ka talaga kan kuana. Kasla saan kami nga gayam. Ne, di ka ko magpanunot iti kasta, Mitzi. Gayem na ka ni Lloyd. Adala ngamin dagiti banag masapol nga ilimod na. Kas kumayti. Siguro? Kaya't na nga ilimod kanyak ada kayon anya, Daniel. Ha? Ay, sos! Saan mo tarumbang nga ilimod na kanyak kat no da kayon? Ha? Kwa? Sa bali tinagawatam itimbagakan ka, Mitzi. Di ka ko maagipapanlatan. Once there was a love deeper than Sigurado kay ti dayta nga imbagam. Iha? Wan, papa. Sigurado ak. Kamaudyanan na. At damit layam amumon kanyak alalaki, kalpasan tinaunday a panawan. Kunak tumat ngamin kada kayo, papa. Da kayo lang ti awan panamati na kanyak kat. Iha, matanagan lang amin. Diyak kaya't atong palbiag akin nitin nakatigura, ken sakit tinakam mo kadag iti lalaki. Gapulang iti napasamak kada kami ken ni mamam. Siyak tupay amaseknan. Nabayagan ang aklon ko ti amin. Napakawan kon da mamam ken ninong mo. Naawat ko na talaga siguro asaan ada kami kan ni mamam ti agkagasat. Iso akas jay tinapasamak.
Saan ngagpaiso day ta, papa? Talaga laang asulisog ken nalaing agpamarang day di alalaki. Iso ang nagbaligi anang suli. Anya ka ka di Daniel. Kaibagbagak lang kan ka. Naawat kunti amin. Kat napakawan ko idan. So asaan ko man nakasta ti Jarmo. Kan maysa, imbagamot nga awanan kan ka ti amin. Nga mapiakasta di ipakpakita kan ibagbagam ita. Ha? Papa? Pangaasim, Daniel. Punasam ko man ang mamimpinsan tigura kan sakit tinakam mo. Tinapatag ita. Amum kanyak ti kaayan ayat mo ako nam. Talaga kas tamanang. Aganos ka Sana rumbang nga agbalin ka natangig dita. Tada kay ti sabala pagilihan. Husto day tanga day ti panunot mo. Para ka ni Miko nga anak mo day tangar aramidam. Kat di kag danag manang. Tasaan mi abaybay anti ka anakak. Iso arumbang ladi mo mo't baybay anti bagim dita ha? Alang arudan manang. Ulitak. Ibturam tiliday amarikriknam. Di ka pa idagal. Awagan na kami latan makarik na ka iti iliw. Iti kasta, maandi nga ida ka nga oray kaskasano. Bye, manang. Riingak ko man ni Miko. Ngam na bandog jay ka anakam. Ta dinaldalusan na ti kulungan dagiti taraken ko ababoy, anak. Husto lang nga diyo rin niing nanang. Narigat namin nung makasarita na ti ina ng agsang sangit. Sigurado nga agliday mo't dayjay. Lloyd, anak. Basta saan tayo abaybayan ni Miko, nanang. Ken uray ni manang. Kanayon nga awagan tayo, nadawaya tayo. Tapno mapunas ti iliw na kada tayo. Talaga akas na ti aramidan tayo. Kanayon mo't laang nga ibagak ka ni Miko da ita. Saan abali? Tanalakalaangan ti komunikasyon ita, taaddan ti internet. Mom, Lloyd? Palpaliiwan kayo ka ni Daniel? Kasla, da kayo. Anday ta ka manin, Mitzi. Agipapan ka manin. Talaga ka di ang saan pa'y ada kayo? Kaano pa'y aya naglibakakan ka? Ngam di kag danag. Ibagakan ka no bilang laang taaddan tugasat ko. Kayat mo asaw. Shhh! Di mon baliksen, tamangan no masukal. Anya ka kadi? Ay, na! Kayat ko day Lloyd. Talaga ngamin ngagbagay kayo adwa. Napintas ni Daniel, nataer ka. Oh, bagay kayo launay, friend. Aguli magkanta ni. Umasidig ka data ni Daniel. Ha? Lloyd, anya ngay, nakasagana ka ka din? Wan Daniel, itay pa'y. Medyo adadanag ko ngam okay aklaan. Ha? Adda pagnayo adwa? Papanan nyo? Kayat ko nga... Kuyugak lang ni Daniel iti papanan namit si. Saan ka di, Daniel? Ha? Uwan Mitzi, adala papanan mi. Kasla saan matasinsinan lang ti papanan nyo ako nayo? Mitzi, di na kaming taktaken. Umay kan Daniel. Mapantan. Lloyd,
Ni Papa. Papa, ni Lloyd. Kaayan ayat ko. Kumusta kayo, sir? Nasaya at man. Si kagayam ti ibagbaga ti anak ko. Sir? Papa, please. Saan nyo nga i-interrogate ni Lloyd? Nabayagan nga awan kayo iti serbisyo. Tandaanan nyo dayta. Ha? Serbisyo? When Lloyd, sigod akamang ti militar ni Papa. May sansapay kit ida dyan nakaalaan na iti sakit na. Taka na yun da may pasungal-ngal idi iti rangat. Kat di kalangan agbidto ta mga lilaw ita anak ko. Tano aramidam dayta. Mapilita na ka mangirwar kadag iti ilimlimang ko nga iga. Papa, anya ka di. Tinasaya at Lloyd, umay ka. Papa, umay kayo mutan. Tamapantayon, ijay komedor. Once there was a love deeper than Saan ka siguro nga agduado iti imbaga nga addan kaayan ayat ko, Papa? Naamaamumon ni Lloyd. Kaano ti pa nagkalay sayo? Ha? Apay anaklat ka, Daniel. Kaano ti pa nagkasaryo kunak? Ala ni Papa. Idi, kaya tsula ang amaamamo ti kaayan ayat ko. Ngam ita, kaya yun nga agkalaysa kami. Tapno mabukalan ti pamilyayo, iha. Alangan mo't nagtalinad kayo latan nga agayan ayat. Papa, saan mi pay pagsaritaan ken ni Lloyd ti may papan iti dayta abanag. Ngamin, agpada kami asaan pay anauma nagbaro ken nagbalasang. Ngam Daniel, saan ang mabali na kaslagay ay ayam kayo latan? Isarum bang lang nga pagsaritaan yon ti may papaniti pa nagkalay sayo? Papa, Kat ti kayat ko, iti kabiitan a panawen, Daniel. Laglagi pom ti imbagakan ka, iha. Saan tangaan mo na pagpatinggaan ti kadeng ko dito'y rabaw ti daga? Kat ti kayat ko, makita ka pa'y nga agsimpa, sakbay nga ipulang ko, ti bulod ko abiyag. Daniel, mabalin ka di amanipod ita, kat agtignayak latan iti nakairwamak. anya ti kayat mo asawan, Lloyd? No day tayag kaduwatang ngamin, ipakpakitak ti natural ko ken ka. Ngam, panunutom ko mamat, na irwamak agtignay kas lalaki. Tapno awan ti makadlaw kanyak. Iso akid dawag ko maadinak latin ikas kaso, no agtignayak latan kas pudno a lalaki. Panagkunak, rumbang la talaga nga aramidam daytan, Lloyd. Taamangan numabisto na kapay ni Papa. Ha? Anya ti kahit mo asawan. Apay Daniel, nadlaw na ka din ni Papam? Saan mo't ket di? Ngam ada parikot ko. Anya dayta? Dagdagan nak ni Papa. Kaano kano ti panagkalaysata? Anya? Dayta ti dakkala parikot ko ita. Diyak ka muna niya ti isungbat ko. Daniel. Impagarup ko no agulima ka ni Papa. No adda maiyam amok kan kwa na kaayan ayat ko. Ngam nagbidutak. Nakarkaro itan nga agparikutak. Amom Lola, magagaranak man na makamamoy di bagbaga ni Tito Lloyd a Daniel. Ha? Nay, apay akayat mo ama-ama mo day jay.
Marikriknak namin nga espesyal ko ni Tito Lloyd dayjay, Lola. Kat syempre, na espesyal ko ni Tito Lloyd, espesyal mat kanyak Aguray ka, Miko. Kayat mo asawan. Kanayon, adakamatan kan ka ni Titom Aloy, ti maipapan ka ni Daniel. Kanayon, Lola. Nangruna no dahi makaturturog akon. Panagriknak kat siya ka talaga ti pangibagbagaan ni Tito. Iti anyaman nga adakadakwada. Ngam saan ko amaawatan unay? Ay na, Miko apok. Saan mo na panunutan ti maipapan iti day taabanag? Baybay ama ni Titom Aloy ti makaam mo iti amin. Magagaranak lang nga makamam mo iti ibagbaga na Daniel, Lola. Ay, Oh, apa yan nagsinay ka, Lola? ha? Ay, awan apok. Apay, Lola? Saan nyo kaya tamam mo day dya, Daniel? Apok. Ay, Mabiit man lang, Lola. Apay akasta ti reaksyon nyo. Kaslasan nyo. ay na, saanan aday tati pagsaritaan tamiko. Ala, umay kakit din, tatulungan na kamang pakan ka dagiti baboy at arakan ko. Umay kan, apok. Talaga asaanan amalapdan pa, Daniel. Mapanan at talaga tinyorit ni Gasat. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Mitzi? Kamaudyanan na. Natungpal matlaang ang tinabayagan nga arapaap ni Lloyd, my friend. Ha? Anya nga arapaap na ita, Mitzi? Di arapaap na nga ayataman. Ha? Ay na, Daniel. No ammom lakuma. Damo pa'y laasarak mo iti trabaho. Nakayawanan kan kadyagayam ko. Inayat na kan. Anya ti kayat mo asawan? Anya pa'y kuma. Idi pa'y laang. Ay ayatan na kan ni Lloyd agayam ko. Once there was a love deeper than Anya ti aramidan ni Daniel iti dayta anaamuan na. Gagayem, di uliwaya na denggen ti paggibusan ti pakasaritaan ni Ayat anapauluan. Pamarara. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. but that was long ago.